Eden. Wamnikeza imiyalelo. Amufamila yetsa. Wathi aqeda ukumbeka ensimini yase-Eden. Afeza umbeka ka-Eden. Kwaba uNkulunkulu omvakashelayo. Yaba mudzimu yamuchekela. Kodwa inkazimulo yayingavakashi. Empa khalalelo nesachaki. Inkazimulo yayihlala nomuntu. Khalalelo nedula lemuntu. Inkazimulo yayisemntwini. Khalalelo nelikumuntu. Sithola ukuthi umuntu Ngithola gore muthu. ngenxa yokuthi walalela Kalibaka la uri uyile amamela. uSathane. Amamela Lithi iBhayibheli uDiabolosi. uSathane wavela ensimini yase-Eden. Diabolosi yena uyile akhaga tsimu. Wavela ngesimo esithize. Akhaga kasiyemo Wathi senzeka. uma ngabe Uri ayikabe. ningayenza lento uNkulunkulu angangitshelanga yona. Lekayenza ntwe mudzimu asalibuze. uNkulunkulu usaba ukuthi mina ngizofana naye. Mudzimu uthaba gore utatshwana le yena. Kanti wayengazi Khathi ngasatsibi. umuntu Muthu. ukuthi ngempela ufana Gore noNkulunkulu. kanti utshwana le mudzimu. Sathane ube nomona Satane nane le ngoba mona. akayenziwanga wafana Mane ha noNkulunkulu. yetswa jwalo ka mudzimu. Akayenziwanga wafana noNkulunkulu. Ha yetswa jwalo a tshwana So le mudzimu. now waletha into ezohlukanisa umuntu noNkulunkulu. Atlisa ntho etlo aroganyana muthu le mudzimu. Umuntu Muthu. wathi makaqeda ukwenza into uNkulunkulu angamtshelanga ukuthi ayenze. Afetsa uyenza ntho mudzimu asamuleka yona. Wasuka inkazimulo emntwini. Khalalelo ya mudzimu yatlowa mu Yathi muthu. mayisuka inkazimulo Khalalelo itlowa. umuntu wasala efana. Muthu atshwana asala. Wasala angashintshanga ikhala. Asatshentsha khala. Wasala angashintshanga indlela abukeka ngayo. Asatshentsha asibuye Kodwa sibuza. umuntu wezwa ukuthi kukhona into eyisukile. Empa utlo gore go na le ntho. Wezwa ukuthi indlela aphila ngayo akusiyiyo. Gore bophelo ke bophelo ngasibona. Wathi makaqeda ukuyizwa lento ukuthi isukile. Itse ha fetsa utlo gore Lithi iBhayibheli wathatha amaqebunga lentswe la mudzimu le retswa. wawaqoqa Wona apha. azama ukureplace into eyisukile. Yena. Athi nanoma eyibheka wabona ukuthi kahle kahle kusukela kudala bengiyisho. Engekho into ebengiyigqokile. Kodwa kukhona into eyisukile. Lento esukile yenza ukuthi ngenze lezinto engakaze ngiyenze. Ngoba inkazimulo mayisuka kunemsebenzi esiyenzayo ukureplace yona. Abanye bathola sebalanda namanzi bazama ukureplace. Inkazimulo mayikhona hamba namandla kaMongwe. Inkazimulo mayikhona kuba nezinto ezingazikhulekeli. Inkazimulo mayikhona yona ngokwayo athatha izinto esingazithandazeli. Lithi iBhayibheli makaqeda ukudla waqala wezwa enkulu okusho ukuthi inkazimulo yayimbathisile. Hayi inkazimulo mayifika emntwini iyamembathisa, iyamkhavarisha. Inkazimulo mayifika emntwini imenza ngathi ugqokile nanoma engagqokanga. Inkazimulo mayifika emntwini imenza ahambe esithemba kube ngathi uyona amandla. Kanti inkazimulo wathi egqokile inkazimulo wayenza into uNkulunkulu angayifuna yasuka inkazimulo. Wathatha amaqebunga wawavala. You cannot replace the truth. Uma ngabe uwenza umsebenzi kaNkulunkulu, inkazimulo imiselwe umuntu ngoba ifakwanga kumuntu. Inkazimulo kaNkulunkulu kusukela lapho abantu baqala bezama ukubuyisela into engafakwanga yilo bahluleka. U-Adamu lithi iBhayibheli uNkulunkulu makazovela wathola isihlile. Lithi iBhayibheli makambuza u-Adamu, u-Adamu wezwa athi ngizile ungena. Okusho ukuthi nanoma inkazimulo ingekho uyakwazi ukumuzwa. Nanoma inkazimulo ingekho uyakwazi ukumuzwa. Lento ngathi washayela. Uvumelekile ukusondela wamuzwa. Washo ukuthi baningi abacabanga ukuthi mabasamuzwa kusho ukuthi seyibuye inkazimulo. Kuyenzeka uprofete kade ekabuye inkazimulo. Sekushumayela kade ekabuye inkazimulo. Kuyenzeka uphilise kade ekabuye inkazimulo. Kanti kungajatshuliswa ukukhipha amadimoni. Ngoba into ekumele ngabe yasijabulisa ukuthi amagama ethu alotshiwe. Inkazimulo iyalala nomuntu noNkulunkulu. Ayibuyiswa umuntu inkazimulo. Kanti uDudu umnikazi, umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. uJesu Kristu
Asondele. Thank you, Jesus. Kwasho ukuthi emazulwini umuntu makaqeda ukubona usathanda wasitshela ukuthi uyalahla ngendlela ayahlwe ngayo kanti umuntu uNkulunkulu athi uNkulunkulu akwazi ukuyilahla mina nanoma ngabe angasakwazi ukuhlala athi kaGenesis athi angeke ngisakwazi ukuhlala ebantwini ngoba ingqondo zabo zonakele kodwa wahluleka ukuthi angahlali ebantwini wathi azame iy'ndlela zokuthi abuyele empini athole ukuthi akhonakala wahlala ensikini yesu athi umuntu inkinga ngihambana akwazi ukuhlukana naye ehlukana insika yomlilo ehlukana insika yesu kwenze njani Jehova ulandelela umuntu uyahluleka nomuntu kwenze njani Jehova akwazi ukuhlukana nesidalwa Thank you, Holy Spirit. yafika lento yathi mayifika kuMoses athi Moses khuphukela entabeni ukhona into engifuna ukukuphela akwazi ukukuphuma khuphuka uMoses wathi makakhuphuka kanti uzohlangana nalento eyalahlekelwe ngu-Adam wahlangana nayo entabeni uthi iBhayibheli eyayibhosiwe ngenkazimulo wathi engena uMoses wahlangana nenkazimulo kaNkulunkulu uthi iBhayibheli ungasekazoyehla inkazimulo ubuyela empini yahlala ebusweni bukaMoses yangakhona ukuhlala kuyiphelele ngoba ukakaphelelisiwe lithi iBhayibheli makazoyehla ama-Israyeli ahluleka ukubhekana naye zenjani abanenkazimulo abahlala bangananakazimulo abanenkazimulo ayabasinda bangahambi. Thank you, Holy Asifuni kuphila kuphela kodwa sifuna inkazimulo ayibuya abadlali ayibuya abadlali inkazimulo kaJehova Hey, namandla le. ufuna wena mathi kulanda umuntu Ulanda muntu. kulanda umuntu Ulanda muntu. uyathi noma ngabe ihlezi Urelate. ngoba lento kaNkulunkulu yakho Jana ukuthi biyathu. washo ukuthi kuMoses Iri komushe. njengoba ihlezi kanje Ayidutsi jana. ayikakabuyi Ay, ayikakabuyi ayisakhuki. isavakashile Isachakile. iphinde inyamala Abenyamana. kube nenkinga futhi kwenze njani Jehova athi ngiyazama kodwa ngehlule angikwazi ukuhlala nomuntu ngibona manje sekuphupha oHezekiya athi ngiyayibona inkazimulo iphuma phakathi kwethempeli iphuma kanjani phakathi kwethempeli yingoba u-Israyeli wonile
kwakhiwa Awufetha ukwakhiwa. Hey tabanekele. le ndoda ehlangane nenkazimulo Hey mona ithi ibhayibheli ukwazi wakho. wahluleka ukungena Bosha inofana uke. ngenxa yokuthi inkazimulo igcwele phakathi. Abalelo banelite. Indawo lathi. Nathi into efuna ukukukhomba yini Ke yothoka bakalibutha yona. inkazimulo Indawo. kuyinto ongeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwayo Ke thoka sa khona ukuphila ka yona. uma uke waphila kukuyo. Ule waphila ule kuyona. Yo. It's very easy Hayi ho bonolo. ukuphila unganayo uma ungazananga nayo. Gore o phile o sina yona o sa tsebane le yona. Yo. Yo. Amandla kaNkulunkulu Matla a modimo. akusiwona inkazimulo. Ha se wona indawo. Kuyakwazi ukurelizwa amandla anganayo inkazimulo. Samson wake waba namandla mayina Samsoni inkazimulo. abani matla sina. That's why amandla awasukanga nomelane emathangeni. Awahlona he. Afike nje phela makususini wena. Akuya kana hawu. Ngoba bekuhamandla anganayo inkazimulo. Kubanele matla sina khala le. Ungamangala ukuthi baphilisa njani.